mahirui ama misimina nangkhibagi wafam sida laksarakanda sumaina koigi mahirui sing leiriba laik laisu tamdana tungi yumbi oirakadoriba mahirui sing leiriba mafam amada aki akhang pidana misimina thokhaliba simaina sigi phibam se leiriba sidadi koigi academic atmosphere se ojasu academician moina kamaina mideng se tungi habita kamai yengbibu yai pise su yaudre na kalle dikse pise gi wakan se sai degi pan mi dei ba ko gi MLA sing Hyderabad mantri degi kan olai di pa mayam bureaucrat sing degi ko gi ningtam la logi da makka ko gi tawai ka to yen to pi dei ba ka dore pa mayam lo da bakta masi sagi pise gi perspective yang kre hari ni sejeng ki kan ada disap to rei sia di dunia apa ada disap to rei sia ada mai roi sidi lan gi matam da bo mo singak sel to ngana te go tam dari ne ba ada tuan bayar dia, tambi besi toko ya dia na. Ado cumana mai roda disturb to kokra gadi. Jadi generation si ama gap lagi dia ni, jadi misi generation kan hai ka, jadi asang hai jenis sensasi kan tak. Ado mana lain-lain si tambah pengawal tu generation, nama kan lagi jauh je bedana. Kuna si banding halat satu ini ba, dia kan halat satu ini. Ado bagi kan ado wakalon si, kau jadi kau bicara berahol. Lan matang ngakang gini ya kahing gini adu gini ada gini adu dia tu sinda pangai hari ko ado mahirogi kan ada suatu sidi nong mamang pada sui ada gitu kalau nana thama mamang pada yang ini suaya basi pose ini disajen seperti video itu neva sebenting jadi masih cukup lebar sing jadi masih yang karena intensitas pindah baponi ada aku di sini masih gini intensitas yang handana lei ado yara jadi kogi mai racing gi kana da disturb to basi aning ki pokpa ada madu kogi disturb to batu ena haijal laga ena disturb to basu adi ena suppress to basu dumlai dini ko lai budi ada si kitang korean fair kana amada situation amada kogi mai racing ki get no swara ma to ngana sendi ga tambasi yang matau ta bani na di policy te kogi ta mapun kadri ena man tamje hoi thaga chiraja